Ukertong shimet na pentor umkra constituency uba sambor lang ding do menta kasngi ulawan tep kerteng ha DC office na kabenta banya kunyek election hajar bulai. Hadin balami na kamera tep kerteng ulai thu uba ula long lupa uba sngau scam banjap ik election namar ula don lupa kajinge day bagi pa ha kapor jong covid banyerap ikinong rep bad hashwa kataru ujutrei kumunong yelam sing halang hathem riboy. Senam kadang ketuka jikang jong COVID-19 ru ada kajing itri lang bagi perlok jong Hills Farmers Union ci elek bi cikti Jakarta banirap iki sembah kindawai tibat masuk tenat bani tu ru ba ngalayu approval ngila izang banisna mentah ya ketuka farmers market apa sam khamti namar bangin sirap ikinong rap tang deki sembah ingin sirap ikinong rap tang deki dawai samdan kayo ikinong rap ikinyo market nasu ba kadang dong deko de ngila izang tu construction kamdai ka sam khamti wholesale market kadi ka farmers market bangin ailat ikinong rap kijungi bikin yo wan hang tu bakin yo ban yo salan bikin yo bani ki marep kijungki de kania pada ngila akan peniar ka jenggot jeng pekat ini ngim stresan tang ikinong rap jeng konsensi de jong hendak ailat lang itu bana pot ding paso isi yong makasiang itu kan ikwa ban kentiu ya karep karyang ru nomor ba ikinong rap i di butlun jong kayo ukat de kajing ide bikin ngrap ko masitu yang ping ladin adu report masyai ada sport dan kadway pengandan si supply kita ya terekam lang baki ingin solve itu problem bana diam ketua ngashim khai ketua komandan na file petition by day mengini open kami itu komandan but da kajing kersan nam jong kadway ni school nong mensong ba south ligi balang badan apa nong mensong adu kasing-kasing nong mensong balang Catholic jong nong mensong balang Presbyterian jong nong mensong bat ke Pentecostal jong nong mensong tingi berpat skuret akhmat keburang ke bakrau jong district administration bahkan ailat ingi mengipinan kami untuk komandan kenang bikin yo kan mentoy ki kena beret ikun samla ki jongi nemar kema fi ate apa konsumsi jongi hi hadu mentah kamaran football keempat dan ditang ketua komandan ke ba dak jongi tristom lang ke jongi dak jongi rapdam jongi honorable deputy commissioner ba in immediate ifti custodian jong to ground ila yo ka jingbet ka bikin pala ban dispose to case bangin pinan kami untuk komandan na mentaki sporting activities pada mentaki jingsek